Da Jingkyntur Pud Paidbah Ruh Halor Jingkyntur Pud jaka sarkar Assam da batei Jingkyntur bia nyapo ki jaka puta jaka jala Mengalaya ki dekhor ke Riboy District Congress Committee ki lahir banjurip sendane ke Jingkyntur bia jaka sarkar Assam ya ke transit camp hapo ke khendo ke siap jong ke jala ya ke batei bia nya khana para ke badai pej da karaj marwet hapo Riboy District Kumka Riboy District Congress Committee ni Sokhia ya kan abang i ya ke jingna lek bong sunyau jong ke sarkar Assam jong tu Assam tu ni kila dan sibun ki jaka ki bagi la persang ban lek ni dan dari ke bagi long concern ki bagi Sokhia ha kan ke por tolong ya ke tu transit camp ke beran hati na para kapau sai kedar leng bagi jing tho ki ba ni dan maka arpulai terik jong Desember jong araja arpo nagaliang jong Khasihil Autonomous District Council kila tho ya jing tho shau chief secretary jong ka government of Assam ban pensisha bagatu gejaka kadang dei hapo ranj marwet bat ka himam lim ka bemut po ka jela Meghalaya bat kila tho sai kedar ru bade ban pensange no ya tu kam aga bangin sa share ka tu bi dei nang taka daw halor kani kanong rim ka bukum ka District Congress Committee Riboy kali di setuju lang bat kinong mat ni don bat kinong trei hapo ka district itu ni don isngau khiai kani ha ka bangi dalet dalade men step bani i dalagi jong hikmat bani i bagani jing trei kaya syat i kumbala sanpon 20% ka kam kalaya jing senai kani building ka bahe ba jadi nang taka daw ngi kwa ba ka sarkar jella kan simkhia kani kam Hakani ke juga sengi ke dekat ke Rbdcc ke relate ru banjurub ke Jingkyntur kam ke entry checkpoint kam facilitation center ke berang supletion da ke sarkar jela umling ke belamang bentre kam kat kum ke kendon an juga Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 ke ban pengon ne perkhingi ke rung kami jeng ki brio ki barabar ke jela ya kini ke jingle jurub je ke dekat ke Congress Party apo kalama je ke Rbdcc lalam khmadu MLA uba Miral Bonds em ubadei ru president je ke Rbdcc nang tau ba George Bilingdo MLA ki arun ki MDC ke seng Congress ki bakinthup uba Balaji Rani baruba Charles Marngar uba MG Kharshanlor General Secretary nalor kiwe de ke dekat ke committee Harian kini ke jingle jurub kini ke dekat ki lalej ru ban yakendu ke deputy commissioner je ke Riboy district barkila IT ya ke dorkhas ban dawa ban tuklar lande ban Pynsngewthuh shigi bor ke sarkar jela halor ke jingklun je kabi an da ke sarkar Assam khana para haga level ke jongi ru ngin select ban yakendu shau chief secretary shau chief minister shau Khasihil Autonomous District Council namar ba kumbala ban sutu ke kendo ke siam apo ke jela ke jongi ke HDC ke balong kum ke custodian nak ta kendo menor kila tho e ganik sithi ngi soburom sibun ni hap ni tre rangka menta ban budin ba ka jaka hai ka bade hok ka jungi ngimde ban island na ka banta ba supuran kam lagi pat ki jela kata ka di isu ka ban kok ka baar kila yo ban yakren ha ka wede bat ka jing nang penbah susu ban pentri kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjan Andrew kumbala ban sutu nadu ka arpui terik jong kubenai Desember jong senam hajar arpo lasdang ban pentri kam ya kani ke facilitation center ke entry point ke badan hang ni umling kani ke de sibenta apo jong ka Mrssa Act arjan Andrew dede nang takadau nak kaliang ke jungi habangi persang ban budin ya ka jing yai lenti jong kani ke kam itip biang ba kawi na himat ki ba kongsan ha komno ban pentri kam ya kani ka an kalong bangindon ya kani district task force apo ka district ke jungi ha ban kli dai deputy commissioner ha ban kendon ki dekat nakaliang jong ki ADM EAC ha gaju ko por ki ban mikmat nakaliang jong ki local authority ki dekat ki ban ki rang ba snong ban ha gaju ko por ki ban mikmat nakaliang jong ki riu pau khmat jong ni kadong berkatan ke jungi ki ban budin ki ban ya tre rangkat bat aga district task force dei nak ta kadau ka bangi kwa menta kalong ba bangiwan ban pressure ya district administration kalong na ka banta ban ai ka awareness ka biang sa girang ba snong di jungi marba kanong kono ka an hamtam ka bede bat ka Mrssa Act kalong ba ladalah sedang ban bu ik entry point per ka jela ka jungi laga de ha umling laga de ha bajing doba laga de ha rata shera laga de ha kanong kono ka banta jong ka jela ru ne lada ki dorbar snong
kim ya trilang kan set e ding namar kata ka kongsan bah kalau mar ka jelang jungi ka badon subun ki jakarung ki kami tika ka dorbar snong urang ba snong ki dorbar raj ki jungi ki hap long aware ki hap tip kumno ba kin la ban penteri kam yang ni ka an ding kadau ila tentu ila kerpat ya deputy commissioner long bagi video ha ka ba insa translate ya kan ya ka an sa tin khasi ki rules ban udater ban penpoi haman lagi dorbar snong nang bagi dorbar snong ki jungi garang ba snong ki jungi kin long kin suthu bat kin nang kumno ban sedang penteri kam nang ne sakman bagi suthu biang-biang ki don subun ki dorbar snong abi ya keren ki ka at ki don subun ki bompat tip na in sedang ar kim tip ngin lung kerteng kumno we buan hikai school we uban wan bela we buan tre kum ta ter ngi hapen yo lut gini jingkeng sa hangno wan menno unlej lanno kum ta ter kata ke jengmut ka begini yo ini jingkeng gi ba benya